Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Polisi yarahiye ko abashinzwe umutekano badateze kuva ku rugo rwa kandida Perezida Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine, uretse gusa yitandukanije n'ibikorwa by'urugomo n'imyigaragambyo. Ikinyamakuru Chimp Reports yanze ko umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kampala Fred Nanga yavuze ko nta gahunda yo gutuma Bobi Wine asohoka mu gipangu cye mu gihe atamaganye ibikorwa bibikorwa n'abamuri inyuma, ndetse ngo no kuvuga ko nta gikorwa na kimwe cy'imyigaragambyo azategura aramutse asohotse mu rugo. Hagati ariko abakandida 10 bahanganye na bwana Elias Lukwago ku butegetsi bw'umujyi wa Kampala amazeho imyaka itari mike. Ibinyamakuru byo muri Uganda byanditswe ko bafite amahirwe kurusha abandi ari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Abo muri NRM rya Museveni nta mahirwe bahabwa. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe ko bahabwa amahirwe kurusha abandi ari Elias Lukwago wagiye mu ishyaka Forum for Democratic Change na Madame Nabila Nagai Sempara wo mu ishyaka National Unity Platform rya Kyagulanyi Robert Elias Bobi Wine. Uyu mugore Nabila uhanganye na Lukwago bahoze mu ishyaka rimwe FDC wari umudepite uhagarariye Kampala, ariko aza kwimwa amahirwe yo guhagararira ishyaka kuri uyu mwanya ahabwa Stella Nyanzi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu na politike, n'ubu bwose atagize amahirwe yo kubona umwanya mu nteko ishinga amategeko. Abasesengura aya matora abagize inzego z'ibanze muri Uganda bavuze ko Madame Nabila ashobora guhigika Lukwago kuri uyu mwanya wo gutegeka Kampala, cyane ko afite itsinda ry'abambari ba Bobi Wine bamuri inyuma. Mu nteko itora ishyaka NRM riri ku butegetsi ributse ko yegukana intebe y'umukuru w'igihugu, ariko ntiryagize ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika, banditse ko abadepite baherutse kwirukanwa mu ishyaka Chadema kuko barahijwe mu nteko ishinga amategeko ishyaka ritabyemeye bongeye guteza yegeregere nyuma y'aho inteko ishinga amategeko ikomeje kubemera nk'abadepite, ndetse ngo bahawe kuyobora amakomisiyo mu nteko ishinga amategeko. Ubwo barahizwaga mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize nabwo byateje ibibazo mu ishyaka bakomokamo, ariko perezida w'inteko ishinga amategeko Job Ndugai yakomeje kubemera nk'abagize inteko ishinga amategeko. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe aba perezida w'inteko ishinga amategeko n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Chadema ngo ntawe ushaka kugira icyo avuga ko abadepite barirukanwe mu ishyaka none bakaba bahawe kuyobora za komisiyo mu nteko ishinga amategeko. John Munyeka umunyamabanga mukuru w'ishyaka Chadema yabwiye ikinyamakuru The Citizen ko amakuru y'abo badepite 17 bahawe kuyobora za komisiyo mu nteko yabazwa Job Ndugai wabarahije kandi barirukanwe mu ishyaka akaba yabahaye ubuyobozi mu nteko. Perezida w'abadepite nawe yirinze kugira icyo atangaza kuri iyo ngingo. Itegeko nshinga rya Tanzania rivuga ko umudepite wirukanwe mu ishyaka ahita atakaza umwanya mu nteko ishinga amategeko ku kanya. Abadepite 19 birukanwe muri Chadema kubera kwemera imyanya mu nteko ishyaka ritemera ibyavuye mu matora ntibabonetse ngo bavuge ko bakiriye guhabwa imyanya muri za komite kandi batagira amashyaka bakomokamo. Nasimbukiye muri Kenya. Abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika, banditse ko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Professor George Magoha yahamagariye abarimu guca ikoreshwa ry'imiti isukura intoki hand sanitizer mu ndimi z'amahanga, abanyeshuri bakabuzwa kuyikoresha bakajya bakaraba amazi bisanzwe. Ikinyamakuru The Standard cyatangaje ko bwana Magoha yavuze ko aho iyi miti isukura intoki abanyeshuri bayikoresha bagatwika amashuri, basaba ko abana bazajya bayifatanwa bazajya bayamburwa bakayibasubiza batashye. Amakuru aturuka muri Kenya avuga ko mu ntara ya Kericho hari ishuri ryatwitswe n'umuriro bitazi aho bakomotse. Harakeye ku muti usukura intoki hagamijwe kwirinda COVID-19. Abategetsi muri Minisiteri y'Uburezi bavuze ko sanitizer yemerwa mu ishuri ari akajerekani ka litiro nibura 5 nako kakabikwa n'abarimu. Muri Uganda aho baciye ikoreshwa ry'iyi miti bavuga ko umunyeshuri ashobora kuzana Uganda waragiye mu icupa rya sanitizer akabeshya ko ari umuti usukura intoki nyamara ari inzoga ikomeye. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika, banditswe umuryango urengera inyungu za banyamuke w'abasanga butaka mu ntara ya Ituri wakize igitutu kuri leta ya Kongo uvuga ko isa n'ititaye kwicwa ry'abo baturage. Radio Okapi yavuze ko abasanga butaka 46 bishwe rw'agashinyaguro n'abarwanyi ba ADF muri komine Irumu muri Ituri mu cyumweru gishize, ariko ngo leta yabifashe nkaho nta cyabaye kuko yabo bana cyangwa se abagore bakomeretse mu icyo gitero ntibigeze babona ubitaho ngo baho ubutabazi bwa leta. Umuryango wa Dynamique des Peuples Autochtones wavuze ko icyumweru gishize abo bantu bishwe ariko nta kintu na gito ubutegetsi burakora. Uyu muryango wa Dynamique des Peuples Autochtones wavuze ko icyumweru gishize abo bantu bishwe ariko nta kintu na gito ubutegetsi burakora, uretse kuba abaturage bakomeretse batavujwe ngo nta n'inama yo guhumuriza abo baturage basanzwe bibera mu mashyamba yabayeho. La Dynamique des Peuples Autochtones iravuga ko ukurikije uko abo baturage bibera mu mashyamba icyo gitero cy'inyeshyamba cyari cyarateguye bihagije, ugasaba ko habaho gucunga umutekano kuri abo bantu ku buryo buri hejuru kuko n'ahandi bigaragara ko bazicwa.